Ukituona tumefika hapa ni kwa sababu Mungu alituinulia watu, na hao watu hawakuangalia madhaifu tulionayo, waliangalia kesho tulizonazo, waliangalia neema tulizonazo, wakatushika mkono katikati ya watu waliokuwa wanasema hatufai, katikati ya watu waliokuwa wanasema hatuna maana yoyote. Wale watu walitushika mkono, wakatufungulia milango, wakatuonyesha njia ya kupita, wakatusaidia namna ya kukanyaga na kufika, na wakasababisha maisha yetu yawe na maana. My dear, usiumizwe na mtu ambaye amekuacha leo. Usiumizwe na mtu ambaye haoni maana ulionayo kwenye maisha haya. Si kila mtu ameinuliwa na Mungu kukusaidia. Wapo watakao kusomea, ila wapo watakao kushika mkono. Wako watakao sema huna faida, ila wako watakaoona faida yako. Na kwenye haya maisha hautapendwa na kila mtu, na wala hautachukiwa na kila mtu. Kwenye haya maisha hautakubalika na kila mtu, ila hautakataliwa na kila mtu. Rahabu wazazi walimkataa, ila wapelelezi ambao wana upako walilala na kwenye nyumba ya kahaba, ila ndugu walimkataa, na wale wapelelezi wakaleta maana kwenye maisha ya Rahabu. My dear, ukiona umekaa mahali hawaoni faida yako, usiendelee kuumia. Ukiona unaishi na watu, unafanya kazi na watu hawaoni faida ya wewe kwenye maisha yao, usilazimishe. Kuna watu Mungu atawainua ambao wataona thamani ulionayo, wataona kitu umebeba, watakushika mkono, watakusaidia, watakuonyesha njia, na watasababisha maisha yako yawe na maana tena. Mungu akukutanishe na hao watu kwa jina la Yesu.